igitabo cya Luka igice cya mbere umurongo wa 29. Ariko ahagarika umutima cyane w'iryo jambo atekereza iyo ndamutse icyo ari cyo. Marayika aramubwira ati witinya Mariya kuko uhiriwe ku Mana. Amen. Reka mbaze ibibazo bikeya mfite hano. Iki ni iki abana inyuma. Iki ni iki usubiza ndamuheza imbombo. Usubiza ibibazo ngiye kubaza ndamuheza imbombo. Bwana asifiwe. Kanyigire hano. Yesu yavukiye he? Yesu yavukiye he? Bethlehem. Bethlehem. Umukomera amashi. Bwana asifiwe. Mumure yabimenye reka tumuhembe. Nyina wa Yesu ninde? Ninde maye? Maria. Umukomera amashi. Bwana asifiwe. Kangendera muri iki gihanda. Isa Yesu ninde? Ninde? Bethlehem. Yosefu. Yabimenye. Mumukomera amashi. Yesu yavukiye he? Bwana asifiwe. Mwicare kamureke urusaku gamwicare gira tugendane gaho. Bamuryamishije. Bamuryamishije. Mwicare nyine mwicare. Bethlehem. Mwicare. Zamura ukuboko mwicare. Uraza. Bamuryamishije. Mumuvuri. Mwicare mureke urusaku mwicare. Mwicare dutora umwe mwicare. Mwicare ari mwicare. Bamuryamishije. Mwicare muguma ngaho mwicare. Mumuvuri wing. Umukomera amashi yabimenye. Reka tuze no muri bari bakuru. Ni ikihe kimenyetso abanyabwenge babonye abari cyo bakurikira bagiye kureba Yesu yavukiye? Inyenyeri.
bamutuye iki Yesu? Abanyabwenge n'ibiki bajanye bagiye gutura Yesu? N'ibiki bajanye bagiye gutura Yesu? Amafeza n'amazahabu. Wabimenye? Wasize duke. Ibihumura neza. Ibihumura neza. Ninde ubizi byose ibyo bajanye byose ibyo bamutuye byose? Ninde ubizi byose ko ni bitatu? Ninde ubizi? Ni bitatu batwaye. Ifeza n'izahabu. Agerageje. Isoko. N'ibiki batwaye? Izahabu n'ifeza n'ishombe. Yabimenye. Bwana asifiwe. Herode amaze kumenya amakuru ya Yesu yagize gute? Yashatse kumwica. Yabimenye. Salivo. Yesu amaze kuvukira i Betelehemu, ninde waje kubwira abungeri? Ninde wabwiye abungeri ko Yesu yavukiye i Betelehemu? Babonye ikimenyetso ari zo nyenyeri. Umukomere amashyi. Ngaicara aragira mbabaze nusubiza ndakweza imbombo mwigire. Icara. Kaisari yatanze iriya tegeko. Kaisari yatanze iriya tegeko. Abazaza muri Sunday school. Kaisari yatanze iriya tegeko. Yatanze itegeko yo kwica abana b'abahungu bose. Yatanze itegeko ngo abana bose baje kwibarura. Umukomere amashyi menshi. Yabimenye gusa yabivuze muri opposite. Yatanze itegeko ngo abantu bose baje kwiyandikisha. Bwana asifiwe. Katubaza abakuru nabo. Nabaye bahanuzi babiri wowe uzi gusa abahanuzi babiri bahanuye Yesu babiri. Mu bantu bakuru nabaye bahanuzi babiri wowe uzi bahanuye Yesu. Yesaya na Baramu. Umukomere amashyi. Ndabona n'iminota yanjye irangiye. Wasize imbombo yawe. Amen. Amen. Ibibazo birarangiye.
mutuze gira turangize kuganira ijambo ry'Imana. Twari twabiteguye ariko ntibyagenda neza nkuko twari twabiteguye, ariko nyine ni impamvu mwese muzi zikiriyo nyine cyadutunguye, ariko ubutaha tuzabitegura neza cyane kurusha gutya. Imana ibahe umugisha, mwakoze kuduheza icyizere cyo kugira duhagarare hano. Imana ibayagirire neza, ijambo ry'Imana ribaganze.